mu ntambara imaze igihe kirenga imyaka 2 yose igihugu cy'Uburusiya gikomeje kurwanamo n'igihugu cya Ukraine. Iyi ntambara uko iminsi igenda ishira bigaragara yuko igihugu cya Ukraine kirimo kiratakaza intambara rwose kigana ku ntsinzwi. Gusa mu bikoresho byinshi byafashe igihugu cy'Uburusiya gutsinda igihugu cya Ukraine, twakirengagiza indege y'indwanyi n'ubwoko bwa Sukhoi 57 ikomeje koreka umwanzi ku mirongo y'urugamba w'igihugu cy'Uburusiya ari abasirikare bayobowe na Volodymyr Zelensky, perezida mukuru w'igihugu cya Ukraine. Indege yakozwe n'uruganda rwa Pavel Sukhoi, akaba ari uruganda rukora indege z'indwanyi ruherereye mu gihugu cyo mu Burusiya, rukaba rwarakoze buno bwoko bwa Sukhoi 57 mu mwaka wa 2010 mu kwa mbere. Si ibyo gusa, indege niza ku mwanya wa mbere mu ndege z'indwanyi zifasha igihugu cy'Uburusiya gutsinda abanzi bacyo ku mirongo y'urugamba. Ushaka kumva kino kiganiro cyose kirambuye, wakora subscribe kuri Horizon TV, ubundi ukareba iki kiganiro ndetse n'izindi nkuru zose zicukumbuye zica kuri iyi channel.